movement of suhatu na ho na hirin nuten panman lawa army holo ako se yo se ho movement of suha samtheu se na hon bai thada handle nan bolo hi nute thahat na akilangin na chungwa inam nuki ho se thalangin ki pathu velin kan pong ne igamu adu chaba ho gat dawahin chia chia hon jong yang mi the do hipun min ei the do hin min ei thaw hin min gama parai no do hin chia chu ho jong igam sunga ki vai hom taw te iti wa hin chinadinga ti subul hindinga nute hon panna sata nan law hi lungmo nanin in sunga jong nunuan lawai le nom lawahin hesita bang chun gam tum khat itun don dewa yong minuten pannan la ma ma wa le ilo hindi wi ti chu ke sei nonin an toy na develop nanin thei lawa chu cha than na bye bye ti diwe ei gam ki bai on pha do le cha than na bang to lo de lampi tuime chule mipite na isa ro si kita reneta pertinggi pemain si mobile kum somwa manipur lo ya yung sawa kum som sungai tan tau tiru niki hello mama akitsu central government in iti responsibility last central representative Central Indian Senate Assam Chief Minister Paolenlal Haokip MLA aman ang senta sa isu Central Government enzo kuki zo ni tele su na pay from hey man ke diu chi su ka pay tao hi ati wahi ichen kon the lo diu a het chen lo ta chule boi nahi no para hi lo ke het chen ta ve chule a victim hi no wen chan ni rin no na fen su na bol po rin no bo attack ki bol we te ke het chen lo tu hi iti ya chu e ho din chan lo chu Central Malunggela ng unahin ahin apat su chen kong piyon may leho gamnan pan piyo lado ho ay mawai le ho ho applicable jing na lai pao hi tamkat akisunday mawai le ki khouna ki panthelo hi jira sa sampat dilehin hawunga nga hadin lungin punnon ti sampat na sa din kita ka patinson pumay panjingil ti sa say no hi sule patin panpilin kunda nga kikuk ngayon ano wala kibok ngayon elected representative of CCO kituto tayo kikibabawin puro bungzagin wante na umata sa damlo bangin at sapa ahin napiaro pa ahin aloy mo ahin kakizako jinulin ito ko tayo separation from Manipur tunisang gayon kichipin patiyan halbaw hitin sikyo rin mipino masama niyaw-niyawa ka ikiboy na ho ibono mo hay melulit uca insul kanihilano ikitagel mo rin patinin ay nam ko nuwahiti kahain Jesu, kecil,
nam kadhina unsum kadhina hi hasolawa thillewa puitlawa kunure chatel kanul patel tipul khouna ayo gigai lunan khosa je muntunin kegamsuna nunun keceng dia kamson ho yang kamsuna dipatu sehingga paneci dengan mutlak dan kenteme Sudah, lupa kuna Herman tentang mahila free time hunggang memang kisah betul communication gap au mahila daw kami iki daw tolong dia iki kimu tolong dia MLA tata SO guru tata CSO kai tata tujuan separate administration movement different involved also nuteno har katil involved sati ho ya itu siapa tadi kat lima ya ye korson si tengka evaluate kon sai deu ahia Evaluate ka coordination committee Aizona conclave ne ka coordination committee ka omne bagi cita hia waika UKIP Manipur atil zoning council cia president secretary ka aki coordinate nang cita hia ilele ong piang kia ka Lutusam bangset bagai orang kita, wajitin mereka, ni pilih confusion orang. Abang teng hilang, itu kibuang kalau dia, menggalang boleh pun mau hijau. Bang mai dia ciri jom lai dia, ibang kian leong dia, ibang kar leong dia, wajib lagi tensian tahu dia. Tua question kat pension ni le subgroup te long eso anu ya umtal tabang ni azichu eso anu ya tripartite dialogue hin tuai government of India to subgroup hawe political settlement dinga direct by tripartite ni kalau bipartite talks ai tai so le demand lo atil financial bima sudah MLA hoino president melaka puno home minister melaka puno separation from Manipur jo eso group hoino abin biu hitam ini cak confirm untuk poin itu kesimpulan mana dunia ini sendiri siapa itu hak kadiri dong jadi ini community apa isom lebihan cinta Waika kena mudah kalau tinagati semua tinagati kita belum diulai ya. Itu dulu. Apa nama lo? Zomi, aile paite jiko mati hiap, thado aile kuki jiko mati hiap. Kuki zomi, kontes jiko boy pipi. Kuci dah interpreted style tadi. Jika rumah dia, ikan sol dia ni, saat aku mendapat administration itu jadi. Pakai mengenai mulia sebab mungkin tu kalau dia, kalau mengenai tu projek dia, kena paisa nanti. Thank you Lord. TLS women mipite itu kinain kambo finance atai lele nudiu orang lain 50,000 kontadi.